Shalom hubata haganupan. Sahlinari isapa nami hubani hita bapa shalom. Nasyam inang shalom. Sonayage pemuda shalom. Isapa hanami homa nasyam na mandihuti ibadah mingguon na live streaming shalom hubani nasyam haganupan. Malas tumang hurta boy hita mandihuti ibadah mingguta sadarion goran mingguta aima minggu pawaluh kondop trinitatis jana topik mingguta sadarion aima naibatado na makasomani jana mandramoti dear sonari puka hitama ibadahta ase iberehanami panorang na lahomar satedu panorang satedu iberehanami. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas gorenine bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondi na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Jenges ni in rumah iyananmu, ham Jehovah Zebaut, masihol anjah ayak do tondi hubani alaman ni Jehovah. Marolopolo do hurhu pakon dagingku, manjupakon na bata na manggoluin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na inagori atas. Namangindo mahanami nuan bamu. Surapon hama tondi hasitongan. Pakon hadameyon in. Hubagas uhur nami. Asilam bintakas. Iboto hanami harosuh ni uhurmu. Urupi hama hanami. Makorjahon parentahmu. Hubani boys ni gogoh nami. Rajai hama hanami na martupu on ase pasawaran nami on gabe hasangapon ni goranmu apa malas ni uhur ban nami. Jalo hama tonggo nami on ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul mahuria. Puji Jehovah nasangap anjaha mardohar. Hita ganup naringgas namega maruhur. Puji hita Tuhanta mandoding hita humbani haleluya nomor 4. Haleluya nomor 4 ayat sada das hubani ayat tolu. Puji Jehovah nasangap. Puji Jehovah nasangap anjaha mardohar. Hita ganup naringgas namega maruhur.
Puji Jehovah nasirsir manopa dagingmu, jana tongtong do manupak jorgit pamatangmu. Dodingkon hita ayat napa toluhon, puji Jehovah nasirsir manopa dagingmu. Puji Jehovah nasirsir manopa dagingmu, jana tongtong do manupa jorgit pamatangmu. Gatitu roh partolong diubah, sanggaroni asosakan. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami. Napasing anjaha na sangap doham. Namangidah torus das hubagas uhur nami. Ham do napatubuh kon hasitongan. Hapitoron apa hapasingon. Ibagas hadirion nami. Tapi seng ihaholongi hanami. Ham humbani go ni hur nami. Humbani putih ni ate nami. Humbani gok ni tondui nami. Apa humbani bois ni gogoh nami. Goluh nami seng romban humbani hasitongan. Hapitoron apa hapasingon. Nadob isuan hon ham. Ibagas diri nami. Seng tarponopkon hanami dosa pakon palanggaron nami in. Ay talardo in haganup ilobemu. Sonari, roh doha nami hulobe-lobemu. Membuan haganup dosa apa hahurangan nami in. Mahidup mahurmuhan benami. Sasap hama dosa nami in. Suruh hama tonduimu. Hubagas uhur nami. Asitarbahin hanami. Membalosi ham ibagas hapitoron, hasitongan pakon hapasingon, aseboy hanami marsimada, bani haguluhan nasado kahni dokahni. Nabinagakonmu bani sagala na porsaya, bani anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amen. Tangar anjaha haporsay hitama haday naibata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Idop ni hurni jahu badu nasora marpusa. Seng marnarotap holong ni ateni. Mula ratah doai siap sogot. Bagal do habonaranmu. Hasangapon ma bani naibata ibabaw. Amen. Hundul ma kuria. Roh panambari nagogoh. Inma Tuhan ta Yesus. Baik Tuhanin mahitaroh, say malum ibain Yesus. Puji hita Tuhan ta, mandoding hita humbani haleluya nomor 346, haleluya nomor 346, ayat sada das hubani ayat 2, roh panambari nagogo. Go, in my
sasap dosain ibain namate Jesus. Ay sengbe jujuron niin ibain holong ni Jesus. Dodingkon hita ayat napaduahon ay doma sasap dosain ibain namate Jesus. Ay lumasasap dosain ibain namate Jesus. Ay sembeh jujuron niin ibain holong ni Jesus. Biarin baritain masiur magaling sa ipuji uri Jesus, Jesus, Jesus. Kuriani Tuhan, sonari masuk kata mapanorang sakramen padidio nama pasing, halaniai, naotang manasiam, nasihol padidihon, ase roh manasiam hulobeon. Sonari mandoding mahita. Mandoding hita haleluya nomor 54 ayat sada das hubani ayat 2. Oh Jesus, sol tardiri, na etek ko, sai Roma padorisi, roha manjalo, iboban adorasti, sidea on hujo, ai sol rondas koloni, pemuda dan aku. Nasiama soman, nasihol padidihon dakdanak on, tangio nasiama lobe hatani Tuhan, natar surat Bani Matius bindu 28, ayat 10 das subani ayat 20 nama katahon. Doma ondos baku sagala kuasa na inagori atas apa na itanohon. Laho mahanima, podai hanima masagala bangsa, asegabe susian kusidia. Anjaha didi hanima masidia, hubagas gorani bapa, anak apa tondui napasing. Ajari hanima masidia makorjahon sagala nadop hutitahkon banima. Bani Markus bindu 10 ayat 10. Ia tahon Tuhan Yesus dohoma, napor saya anjaha tardidi dapotan haluahon, tapi nasopor saya hona uhum do. Asetonah apa parentah ni Tuhan Yesus aido na ni dalan kota bani panorang on. Aina tardidi bagas gorani Yesus, hubagas hamatean ni aido ia tardidi. Janah nadop tartanom do ia rapakosi. Asesongon Kristus nadop pinapuho humbani namate. Marhite hasangapo ni bapani, sonai mahita nadop tardidi mardalan ibagas golu na baru. Halani hubagas sada tondui do hita tardidi, gabe sada badan do hita ibagas Kristus. Na tardidi maruli bani hasasapani dosa, pakon manjalo si bere-bere ni tondui na pasing. Bani nasiam pakon bani anak nasiam do bagah-bagah in. Aitar surat do Bani Markus bindu 10 ayat 10 beda subani ayat 10 onom.
paturut hanima madak danakin roh hubaku, ulang pandang hanima sidia, aibani halak sisonindo harajaon ni naibata. Nasitong do hatakon banima, nasomanjalo harajaon ni naibata songondak danak, seng anjay masuk ia hujai. Jadi irohop masidia, anjaha itapehon matangan ni bani sidia, laho mamasu-masu sidia. Anggusonai, saksi honasiam mahapor sayotain, rap pakon kuriaon, riap ma hita jongjong. Saksihon hita ma hapor sayotain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, bani sap tanohon. Au porsaya bani na ibata bapa, pargogo na sotarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sangga nape haliaban, marhite tondi na pasing, na manaro na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjahay tanom, turun hunagoritoru, mulak manggolu humbani na mate, bani ari patuluhon, naik husurga, anjahundul isyamu ne bata bapa, pargogoh na sotarimbang in, hujay ma iya mulak magira, laho mangumi halak na manggulu pakon na dogmate. Au porsaya bani tondui na pasing, bani kuria parsada na papasingin, parsaura ni sagala na mapasingin, bani hasasapa ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani haguluhan na sadukah ni dukahni. Amen. Hundul makuria. Domai tangar na siam hata ni nebata domu hubani pandidion. Janah doma homa isaksio na siam hapor sayotain, asisonari balosi na siam ma sukun on. Ipindo uhur na siam do sonari di dion dak danak on, hubagas na hinapor sayao na siam ai, ipindo uhur na siam do, ipindo uhur na mido. Rado na siam mambuan, janah marsuruh si hugareja, laho mangguruhon hata ni nebata, asegabe paguri na manggulu ia bani Tuhan Yesus Kristus, rado na siam, rado hanami. Rado na siam mangajari, mamudahi pakon pauliulihon hapor sayaw ni dakdanakon, ase iboto anja yutkon hata ni nebata, rado na siam, rado hanami. Bulat ni uhur na siam do mangondoskon dakdanakon hubani nebata, pakon mandalankon pangakuan na siam ai, bulat ni uhur na siam do, bulat ni uhur na mido. Ase namar padan do na siam sonari pakon na ibata, ilobe-lobe ni kuriaon, say bujur mana siam mandalan kon ai. Anggo sonai, didihita madak danakon, maronjolan hubani na hinapor sayaw ta ai. Nangis nih. Ham kisera Ivanauli lumban toruan. Udi di maham hubagas gora ni naibata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus. Apa tondui na pasing. Amen. Sai iparoro Tuhan naibata maham. Humbani parmasuk muonari, hubagas harajoni, rosi sadokah ni dokahni. Amin. Elohamun. Sonari mandoding mahita. Mandoding hita humbani haleluya nomor 55 ayat 5 pakon ayat onom. Ampar mahani kuri
Yesus pangindoan nami, tohu mada subamu, aganu piomba nami, amagorani, oh Tuhan, umay buku maguluhan. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Doma iondoskon hanami dakdanakon hubamu. Por saya doha nami, doma ijaloham ia gabi anakmu, marhite pandidio na pasingin. Ase masuk ia hubagas kuryamu, anjaha gabe pagori na manggoluh ia itanoh on jana panean bani haguluhan na sadoka anidokani. Papasing jana pasu-pasu hamma ia, ase manggolu, magodang anjaha matoras ibagas hapor sayaon hubamu. Maidot mahurmu bani na matoras ni dakdanak on, pargogohi jana ajari hamma sidea, manogu-nogu dakdanak on hubamu, ase rap sidea parsimada bani harajonmu. Amin. Mulak manasiam nadop padidihon, sonari mandoding ma usehita. Pai mamandoding hita tangar hita lobe kor wanita huriaon.
Yesus pangarapan nami, roh maham ban namion, ham pabayu goluh nami, nadop tinobus muon. Puji hita Tuhan ta, mandoding hita humbani haleluya nomor 454. Haleluya nomor 454 ayat sada tambah ayat 2. Yesus pangarapan nami. Yesus pangarapan nami, roh maham ban namion, hampa bayu goluh nami, nadopti nobus muon, airut tas gabe tinopa na baru bahen ham hanamion, janah bangsa si pangihut banidalan na sitong. Dodingkon hita ayat napa duahon, gabe tinopa na baru bahen ham hanamion. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah ma hubani hita ganupan, khusus ni nadong i gerejaun. Sunai isapahan nami hubani nasiam na mengikuti kegiatan bani channel GKPS, bani YouTube. Salam, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Ting-ting na masa na sihol si Mama Saon, hubani hita huria GKPS Padang Bulan, ibagas mingguon. Pema ting-ting itaok kanami majelis GKPS Padang Bulan, sunai huria GKPS Padang Bulan, mataon selamat datang, selamat beribadah hubani nasyam, na on ope ongga marminggu i GKPS Padang Bulan. Tuhan Yesus memberkati. Ting-ting na masa pakon na sihol si pamasaon na ibagas mingguon senai na marulang tahun. Na perlobei huria na marulang tahun bagas mingguon. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 24 sampai 30 Juli 2023. Na perlobe aima Pita Amalia Sipayung,
Herfit Alfredo Sinaga, nomor ulang tahun bani tanggal 24 Juli. Nama ngihu taima Bapak Situa Sudirman Martuah Girsang, nomor ulang tahun bani tanggal 26 Juli. Bohemi Sipayung, Inang Imelda Wiguna Siburian, Alexander Raymond Saragi, Damar Jordan Wijaya Saragi, nomor ulang tahun bani tanggal 27 Juli. Bapak Fiardi Daniel Ostomo Damanik, Inang Feni Hartati Saragi, Julita Minaria Sinaga, nomor ulang tahun bani tanggal 20 Juli. Inang Istriana Tarigan, Bapak Dori Sansius Pasaribu, nomor ulang tahun bani tanggal 20 Juli. Inang Karisma Lamhotma Purba, Pakon Bapak Salomo Hans Fernando Panggabean, nomor ulang tahun bani tanggal 30 Juli. Selamat panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Ting-ting na sihol si pamasaon. Na parlobey sermon kuria ibain bani hari Kamis tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10 WIB Aima Marianan ruang sermon manakasiambilan pakon sibasaon tanggal 10 Agustus 2020. Asia ganup majelis pakon calon majelis sunai anggota jemaat nasihol marlajar hatani Tuhan. Asia rohma mandihuti sermonon. Sakramen pandidion. Songon ibotoh kita bani ibadahon sadarion. Ibahin hita do sakramen pandidion aima hubani nyomba kisera Ivanauli Lumbantoruan. Nyombah ni Bapa Oktis MH Lumbantoruan na tinubuhkon ni Christine Natalia Sidabutar pun jemaat AKBP Cisauk Serpong. Jadi nyombah ni Bapa juara Lumbantoruan inang situa TM Burpurba tek sukun hita isedon ningon. Jadi nyombah ni Bapak juara Lumbantoruan huriat tagi KPS barang bulan don. Jadi selamat mah hubani nasiam orang tuani ya, sehat jasmani dan rohani nyombah ta marbagal libagas harusuni Tuhan. Napatuluhon Manggalang Hulobey bani sadarion Manggalang Hulobey do hita untuk kas diakoni sosial GKPS Padang Bulan. PA Inang hari Selasa, bani hari Selasa 1 Agustus 2020 ibahen do pertupuan Inang Selasa yadongkon i gereja. Permasuk jam 4 sore asiganup Inang boy mendihuti acaraon parambilan PW Narsinta Manik. PA Inang sektor Bethlehem. Yadongkon bani hari Minggu tanggal 30 Juli. Bagas sadarion jam 10 jam 5 sore di rumah Nyonya Herwin Ritonga, penghotbah Pandeta Maner Saragi, MC Nyonya Roy Gunawan Simanjorang, doa syafaat Nyonya Raja Dingding Girsang. PA Inang sektor Jerusalem dilaksanahon bani hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2020 pukul 10 atau jam 5 sore. Tema persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Tempat ruang sermon. Isuhutkon Nyonya Inang Seng Lidamanik, hamba Tuhan Pendeta SA Girsang. Pembinaan calon majelis. Nah sahali sabulan ibahen bani hari Minggu sadarion.
tanggal 30 Juli 2020 topik mengkhotbahkan perjanjian lama, narasumber Pendeta Jontor Situmorang, tempat ruang sermon siluk keluar minggu. Jadi umat Siam calon situa, calon samas, nadongi gerejaon, sunaina langadongi gerejaon, naboi mengikuti menerima informasion, ase dihuti na Siama kegiatanon ibagas na diar. Nah, pawalukon sosialisasi jubileum 120 tahun Injil di Simalungun. Sadarion rohdo hasomata tim kerja jubileum 120 tahun Injil di Simalungun. Lau padaskon atau mensosialisasihon kegiatan jubileum 120 tahun. Jadi wanita ganupan, dokusi siap koli ting-tingon, ipadas Pendita Tado, Pendita Immanuel Sitio Doholi tentang rencana kegiatan menyambut ya jubileum 120 tahun Injil Dadupdas isi Malungun. Pindah Kuriaon. Mulai sadarion masuk anggota Kuriaon ma keluarga Darwin Hartani Jaya Purba, inang Eunike dia Purwanti, pakon sada nyombah. Sedia masuk ke sektor sada. Ase doko si siap koli ting-tingon, paima sosialisasi, roh na Siam, anggota na baru pindah, aima Bapak keluarga Darwin, pakon Eunike dia, kulebion, ase petandon na Siam, diri na Siam, riap pakon pengurus sektor sada. Konselor pelayanan kasih, sehubungan dengan rencana pelayanan kasih GKPS Padang Bulan ke GKPS Resort Dolok Masihul, maka panitia pelayanan kasih mengharapkan dukungan dari setiap seksi dengan mengikut sertakan perwakilan dari setiap seksi menjadi konselor, yaitu 1, seksi Bapa sebanyak 5 orang. Jadi Ubani Siam seksi Bapa, pengurus seksi Bapa, Todo Siam 5 halak untuk konselor kegiatan pelayanata GKPS Padang Bulan i Resort GKPS Dolok Masihul. Jana bulan nasalpu domah huriata melayani jai bani bulan Agustuson 2 hari holi pelayanan ni jai tanggal 10 tolu pakon tanggal 20 tanggal 27 sekalian pelayanan kasih kita ijai tanggal 27 dong do piga-piga kegiatan ijai, termasuk oleh kegiatan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan, bahaya narkoba, pakon pelayanan ibani onom huria, marhition nyai, ase ubani seksi-seksi Bapa no kanaili todo na Siam 5 halak, duku seksi inang 5 halak, kubani na Siam pengurus inang, todo na Siam 5 halak, nama poso bahat ni 10 kalak. Goran-goranon ondos kun na Siam hubani inang situa Anita Aruan. Asiboy mardalan torsa pelayanata i GKPS Resort Dolok Masihol. Pertonggoan rumah-rumah hari Jumat tanggal 4 Agustus. Sektor Sada Jerusalem, tuan rumah keluarga Ramelson Sinaga, Perambilan PW Omas Nauli, Paragenda Situa Jan Saberlan Purba. Sektor 2 Bethlehem, keluarga calon Situa Ajis Boiman Purba, Perambilan Pandita Reliana Sinaga, Paragenda Situa Priska Purba. Sektor Tolu Betani, keluarga Nyonya Darwin Saragi, Perambilan Situa Alprijon Purba, Paragenda calon Situa Axel Sumbayak. Sektor Obat Galilea, tuan rumah keluarga Ivan Sumbayak, Perambilan Pendeta SA Girsang, Paragenda Situa Abdi Hulu. Sektor 5 Jericho, keluarga Ronald Girsang, Perambilan Situa Edison P. Sidadolok, Paragenda Situa Ediman Naibaho. Sektor Ronom Makedonia,
tuan rumah keluarga Jan Verson Sinaga, Parambilan PW Nursinta Burmanik, Paragenda Situa Morris Saragi. Petugas ibadah hari Minggu tanggal 6 Agustus nalauro, Parambilan PW Narsinta Manik, Paragenda Situa Serto Sipayung, Pandoding Situa Mahaitin Sinaga, Partingting Situa John Sari Haloho, Parmusik Rivaldo Saragi, Song Leader calon Situa Ajis Boyman Purba, calon Situa Boboy Damanik, Situa Born Ariamal Saragi. Prokes penerima tamu Situa Jakarmen Saragi, calon Situa Irma Saragi, calon Situa Jan Rudi Saragi. Pelalan galangan Situa William Saragi, calon sama Silvia Damanik, calon Situa Axel Sumbayak. Keamanan parkir Situa Abdi Hulu, Bapak Iwan Nuvelson Purba, Bapak Legimansa Purba. Koordinator Samas Dewi Huta Barat. Aima ting-ting bata, ting-ting namasa pakona siol simpang masaon, sunari untuk sukunami ma acara unumbani Bapak Pendeta Immanuel Sitio, sunai huma paimai asai undang kanami nasiam na baru pindah kukuriaon nokonai, aima keluarga Darwin Harta Nijaya Purba, Pakoninang, nasiam pengurus sektor sada, silakan maju ke depan. Ada wireless. Jadi siapa? Cek. Shalom mau bata ganupan. Yang hormati nami Bapak Pendeta, Bapak Parhanger, kemudian orang tua nami, nadongi gereja Haganupan, Abang, Boto, Sanina layan nami, izon hanami memperkenalkan diri, Auguranhu Darwin Hartani Jaya Purba, lahir di Silotomuan. Silotomuan berarti Pangalbuan Hubagas sebelum Karyahan. Aido Hutanami, kemudian status kawin anak satu, Goran di Permainasiam, Yunike Diah Purwanti Sinaga. Nyombah nami Saadape, Gorani Sirdev Gevariel Purba. Hanami Marianan Komplek TNI AU, Jalan Camar nomor Sada. Harap dour nami Ibina nasyama nami, Arahkon nasyama nami, Isapa nasyama nami, Anggopa Jupah atak salah, mohon nasyam pengingatkon. Halani hanami orang baru pe, hanami pindahan hun Tanjung Pinang, baru pindah pe 3 bulan. Nah, memang mungkin perkenalan nami sambil jalan Holi, boy sambil lebih kenal lagi. Nah, ima DT Tupa, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bani Tuhan. Selamat datang ke Bani Nasiam keluarga Nabaru. Jadi anggota Huria GKPS Padang Bulan. Jadi malasur nami
mertambah anggota Huria GKPS Padang Bulan. Jadi masuk sektor sada no kena ini ya. Jadi nasiam masuk sektor sada. Jadi perlu tugahan nami kegiatan ta aktif manasiam pertongguan permingguan sonai hubani sosial pusok niuhur malas niuhur ase dihut manasiam aktif poripi bagas kesibukan kerja ase boy iatur waktu. Jadi ada kewajiban, ada hak dan kewajiban sebagai anggota Huria ase holimai patugahan nami bani pertongguan ta setiap hari Jumat. Ya. Naimat ini. Ya, jadi selamat datang ke GKPS Padang Bulan. Kami pimpinan majelis ya. Ibu-ibu juga ada setiap hari Selasa ada kebaktian jam 4 sore ya. Saya dihuti inang, sunai bapa adong do PA bapa. Saya dihuti homa. Nah, mani hurnami, hanami ma mewakili jemaat lobe manalami. Ahun ur sektor ketua sektor sada salam ya. Ya, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, silakan. Oras mau bata ganupan. Nah, hormati nami pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan. Nasiam orang tua nami Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan. Sonai homa bapak koninang, apa kon hasoma nama poso ikuriaon. Terima kasih bani Tuhan halani boy hita riap marminggu bani ibadah minggu siang IGKPS Padang Bulan sadarion. Hanami hun tim kerja pelaksanaan Jubileum 120 tahun pardasnya ambilan nama diar isi malungun. Rohu tongah-tongah ta laho padas konsosialisasi pasal kegiatan Jubileum 120 tahun pardasnya ambilan nama diar isi malungun bapak koninang. Naparlobe dasma tabini pimpinan sinode sonai homa tim kerja Jubileum 120 tahun hubani nasiam haganupan orang tua nami ikuriaon. Bani tanggal 12 Maret 2020 tolu ilantik ma tim kerja on IGKPS Jalan Jenderal Sudirman Siatar. Tim kerja on aima ketuani Bapak Situa Dharma Serpin Purba, Sekretaris ni Bapak Pendeta Posma Purba, Bendahara ni Inang Calon Samas Elida Huta Barat, Janadong 3 seksi. Seksi peribadatan Aima Pendeta Emmanuel Sitio, Seksi Aksi Sosial Aima Pendeta Dr. Jenny Purba, Seksi Sejarah Atap Monumental Aima Pendeta John Christian Saragi, Seksi Humas Aima Pendeta Bima Saragi, Seksi Pendanaan Aima Calon Samas Helena Huta Gaul, Pakon Calon Samas Dr. Gigi Merina Rentaini Boru Purba. Ibagas na mandalan kon horja na yondos kon pimpinan sinode hubani tim kerjaon Bapak Koninang. Ipasirsir tim kerjaon ma piga-piga kegiatan, rangkaian acara. Naparlobe aima rangkaian ibadah. Ibadah naparlobe na yadong kon hita dalam rangka menyemarakkan Jubileum 120 tahun on aima jambore inklusi sekolah minggu GKPS. Nadoma sukses mardalan. Bani tanggal 27 dasubani 20 sia Juni nasalpu i komplek kantor sinode GKPS. Hadir do sekitar 600 anak sekolah minggu na idampingi guru-guru sekolah minggu SAP GKPS. Marjambore sidia i komplek kantor sinode GKPS. Na mangihut kegiatan ta aima Jubileum 120 jemaat GKPS. Na yadong konhita secara serentak sa GKPS. Bani tanggal 6 Agustus 2020 tolu aima minggu na laurohon. Kegiatan na berikut aima perayaan 120 tahun ambilan nama dear isi malungun na yadong konhita bani tanggal 2 September 2020 tolu tepat sanggah pardas ni ambilan nama dear 120 tahun nasalpu i Pamatang Raya. Yadong konhita ma kegiatan on Marianan i Pamatang Raya dengan 4 acara besar. Na parlobe aima ziarah hutolu makam. Na pertama aima makam ni Guru Jason Saragi. Na paduahon aima makam ni Pendeta Jewismar Saragi. Na patuluhon aima makam ni Nyonya Pendeta Agus Tais na i Aman Raya.
Dopko sejarah ilanjutkon mapakon karnaval GKPS. Karnaval GKPS on aima representasi dari Ganup distrik nadong GKPS. Marhite karnavalai. Dopko siai ibadah bersama janah naparpudi aima acara perayaan na yadong kon hitar ya pakon tamu undangan pemerintah pakon opat mitrata nadong i Jerman. Roh dosidia hu Indonesia on bani bulan September holi. Kegiatan na berikut Bapak Koninang aima perayaan jubileum 120 resort GKPS na ialokasihon hita Marianan i GKPS Pamatang Raya 1900 tolu bani tanggal 3 September 2020 tolu. Bani ibadah atau perayaan jubileum resort on mahoma ia dongkon hita holi piga-piga launching buku sonai homa pakon piga-piga kegiatan naligan termasuk pasal pengumuman domuhu bani perlombaan na ia dongkon hita berkaitan pakon jubileum 120 tahun Pardas Nyambilan i Simalungun. Tetap hadir doi John pimpinan sinode, sonai homa mitra Han Jerman, sonai homa tamu undangan dari unsur pemerintah dan gereja-gereja tetangga. Dopko sia Bapak Koninang ia dongkon hita ma jubileum 120 resort GKPS yang secara serentak dilaksanakan setiap resort di GKPS on bani bulan September 2020 tulu termasuk maholi hita i resort Polonia on. Dopko siai naparpudi untuk rangkaian ibadah ia dongkon hita doholi launching Taman Jubileum 120 Namarianan i Komplek Kantor Sinode GKPS Janah Sonari Taman Ai Sangga Ibagas proses pembangunan dan di taman inilah nanti akan kita dirikan lonceng yang menandakan 120 tahun Pardas Nyambilan Namadear i Simalungun. Selain rangkaian ibadah Bapak Inang, ada juga rangkaian aksi sosial yang akan kita lakukan untuk menyemarakkan Jubileum 120 ini. Apa saja itu? Kita akan mengadakan bedah rumah di beberapa distrik di GKPS, yaitu GKPS Distrik 2, Distrik 3, dan Distrik 9. Bedah rumah. Yang kedua, kita juga akan melakukan pelatihan pupuk dan pertanian organik di Distrik 2, Distrik 3, dan Distrik 9. Dan ini sedang berlangsung. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dalam bentuk pelayanan KB dan cek golongan darah bagi 1.200 warga jemaat GKPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus dan 19 Agustus di Distrik 2. Selain rangkaian ibadah dan rangkaian aksi sosial, kita juga akan melakukan kegiatan lainnya. Yang pertama adalah pembuatan buku Jubileum 120 dan ini sedang berlangsung. Kita akan mengumpulkan hampir 120 tulisan yang akan dikumpul karena J120 untuk menjadi refleksi warga GKPS tentang Jubileum 120 ini. Lalu kemudian kita juga akan sedang berlangsung kompetisi video kreatif J120. Nah, kita di sini nama Poso ataupun warga jemaat GKPS Padang Bulan bisa ikut terlibat, apalagi multimedia kita di sini sangat menonjol untuk kegiatan kompetisi video kreatif J120 ini. Dan ini nanti pengumuman pemenangnya akan diumumkan pada perayaan Jubileum Resort tanggal 3 September 2023 di GKPS Pamatang Raya 1903. Jadi Bapak Inang, Pak Konasoman, mari dukung dan doakan semua kegiatan Jubileum 120 ini kegiatan kita bersama dan tanda sukacita kita bersama kepada Tuhan kita yang telah menyampaikan ambilan Namadear, Injilnya ke tanah Simalungun sehingga kita sekarang warga GKPS bisa beribadah merayakan Pardasni ambilan Namadear i tongah-tongah ni hita halak Simalungun. Terima kasih mau bani Tuhan, terima kasih mau bani Nasiam, horas ma hubata ganupan. Martonggo hita. Puji-pujian terima kasih ma sombah nami hubamu Tuhan. Malah suhur nami boy nami maribadah ibagas natursa ibagas siang niarion
Hurjamu GKPS Padang Bulan. Tuhan, aganu panin halani derni gabi mudo layak mudo mengidah kanami. Isep pasopat kam do pihanami, mamuji-muji ham merite hundoding, pada skontong gonami, manangar hatamu, merite unyai, sombah nami hubamu Tuhan. Ase marpasu-pasu mahami bagas ibadah namion. Ase dapotan nami bani ibadah namion bagas sadarion. Gabi tarulih ke nami ilobe-ilobemu. Tuhan, dumai padas ting-ting namasa pakon nasihol si pamasaon di tongah-tongah ni huriamu bagas samingguon. Yatok ke nami terima kasih nami hubamu Tuhan. Hubani asoman nami na marabulang tahun ni bagas samingguon. Tambah kau kama hubani sidia pasu-pasu malas niuhur. Bereamu bani sidia hajur gitu ni akula hajur gitu ni pikiran. Sunai marpasu-pasu bani horja ni sidia tungon Tuhan. Pasingat kam sidia Tuhan. Haganupan nadong bani namion halani der nelayak mudoh menami. Mahir marhitiun nyai patut doa nami mar terima kasih. Padas kun terima kasih nami hubamu marhitiun ni parlahu nami nasuman ni lobe-lobemu. Sunai ge tongah-tongah ni jolma. Tambah ko kamu bani sedia malas niuhur. Ase tong-tong sedia mar terima kasih bani ganup gulmit ni goluh ni sedia. Ulang sedia tongon ganggang humbamu tongon Tuhan bani ganupan kegiatan ni sedia. Tonggo kanami do huma asoman nami Tuhan naburitan natibal sunari irumah sunai irumah sakit. Sunai asoman nami nasanggah perawatan pemulihan. Tonggo kanami Bapa Situa RH Terihoran, Inang Nyonya Jamurdin Sinaga, Bapa Gustap Pur, Bapa kon Inang Nyonya Boru Silalahi, haganupan hasoman nami, nalangbui sebut ke nami gorani, naburitan sunai tibal di rumah langbui beribadah pokok kanami Tuhan. Roh maham manambari sedia, roh maham mengapohi sedia, roh maham Tuhan memberi semangat Tuhan isi dia. Marpasu-pasu hamu bani tambar, si panganun si inumon, sunai pola istirahat ni sedia, si ai gambai pasu-pasu lamambon hamalumon. Kubani sedia tongon Tuhan. Pasingat kam sedia, dong doham Tuhan Yesus, pangarapan nami, batar-batar nami, bani aha pinamasa na ihadapi nami bagi guluh namion. Tunggu ka nami duma orang tua nami na dup lansia, na ibagas kesederhanaan ni sidia, na ibagas keterbatasan ni fisik ni sidia. Tuhan, beri hamu bani sidia semangat na merlipat-lipat. Pangarapan na gomos bani sidia, asitong-tong sidia marondos kubamu. Bani aganupan keberadaan ni sidia. Rado sipata sidia mandole itongon Tuhan. Marhiteu ni kondisi ni sidia. Marhiteu ni situasi ni keluarga. Parlaho ni nyombah. Parlaho ni pahopu. Tapi dong doham Bapa yanan ni sidia mangadu-adu. Dong doham Tuhan memberi semangat. Memberi malas niuhur nak tong-tong. Hubani sidia. Tonggo ka nami huma niumbah nami huma Tuhan. Niumbah nami nomor sekolah mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi. Asiberi hamu bani sidia hapintaran hikmat na humbamu. Asiboi sidia marlajar marsekolah kuliah ibagas na dia torsa janah berprestasi sidia marparlahu na suman ilobe-lobemu. Niumbah nami na manurihi horja. Namar horja,
na manurihi pasangan hidup Tuhan. Marpasu-pasu ham bani sidia, tupaki ham tundimuna wasing bani sidia, sedaput sidia siro-surani sidia, songon na pinista urnu sidia. Secara khusus tonggo kanami Tuhan hasoman nami, na tong-tong mandilo goranmu halani lapeda putan tuah sidia. Tuhan, tangi ukam tonggo nami, tangi ukam tonggo ni keluarga, pasingat kam sedia aseu gol-gol tong-tong sedia mar pangarapan hubamu. Langadong kekuatan kuasa nalegan tongon Tuhan na pasaut kon sura-sura ni sedia kecuali ham Tuhan Yesus. Malah suhur nami bagas sadarion itarokon orang tua ni do ulo-belowimu Tuhan. Sada nyombah ay ma kuisera ipana nauli lumban toruan. Lumatongon manjalo pandidian na passing bagas sadarion. Pasu-pasu ham nyombahon Tuhan marbagal. Sehat takulani, sehat tonduni. Marbagal ibagas harusuhmu. Orang tua ni hadu asipe marpasu-pasu ham bani kesehatan ni sidia. Bani horja ni sidia, sonage bani hapor sayawan ni sidia. Tonggo kanami duhuma rencana kegiatan haganupan rangkaian kegiatan ni Jubileum Panitia 120 tahun Injil di Simalungun. Pasu-pasuan panitia dan bitodoh asiboi sidia marhorja secara maksimal. Asiboi tongon Tuhan lambir rotalar ni goranmu itanah Simalungun. Sedo pitah menangar hasanami. Tapi boi hanami sebelaku pelaku firman itong-hatongani halak Simalungun Tuhan. Tonggo kanami haganupan rencana ni huriamu. Asih haganupanin marpasu-pasu ham tungon Tuhan. Boi mardalan ni bagas na torsa. Soal kenari na siul matangoron nami hatamu. Gabi joloman nami bani haganupan kegiatan ni gulmit ni goluh nami. Ne pada pandita Emmanuel Sitio. Marpasu-pasu hamba ni pandita namion Tuhan. Beri ham hubani hikmat na humbamu kapintaran do humbamu. Asih semakin luar biasa pelayanan ni tong-tongan ni GKPS. Gambin bahat halat lami persaya hubamu. Marpasu-pasu amu bani keluarga ni Bapak Pendetaon. Asih gabi pasu-pasu sedia itong-tongah ni huriamu. Oma tonggo elek-elek nami Tuhan. Dosa palonggaran nami na hubamu demi jolma. Marbriteni parlahu persahap pasi paruhuran nami. Nalang talupi lobemu agite tongah ni jolma. Sasap kami Tuhan na sulang tarambat pasu-pasu na sihol sibire kumban nami. Oma tonggo elek-elek nami Tuhan. Ni padas kanami mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Amin. Sonari sihol mahita nalaho manangar hatani Tuhan marhite Bapak Pandita Emmanuel Sitio. Der ase ipasirsir hita uhur pakon pikiranta marhite doding mandoding hita humbani haleluya nomor 270 sada. Haleluya nomor 270 sada ayat sada pakon ayat 2 naibataku hasomanku. Naibataku hasomanku gemar sitaronon au. Ia do tong-tong bapakku hinaholongan ni au.
Dodingkon hita ayat napa duahon naibataku asomanku. Naibataku asomanku, ye masih tarodono, iya dotong tong Bapakku, ina holongan dia, sai tengedro urhit, naibata asomankin, sadokan dokanin. Martonggo mahita, damai ninebata na mengatasi sagala paruhuron, in manaman ramot kon uhur pakon pikiran nasyam, ibagas Kristus Yesus Tuhatain. Amin. Horas mau batakan upan, pedang. Selamat hari Minggu. Horas ma hubari nasyam, hasoman pakon orang tua nami naman dihuti ibadah minggu siang on, tiba live streaming tadi. Bapak koninang buka hitam abibelta nagabe nats ambilan bata bani ibadah minggu on, natar surat ibagas sada Musa bindu 20 walu ayat 10 da subani ayat 22. Sada Musa bindu 20 walu ayat 10 da subani ayat 22. Ibasaun hanami mahatani Tuhan, songonon ma isurat kon. Jadi Misir masih Jakob hun Berseba lahu hu Haran. Das ma iya hubani sada ianan, jadi marborgin ma iya ijai, halanin adop sundut mata niari. Ibuat ma sada batu na ijai ai bahen halang uluni, lanjar ipapodom ma ijai. Dopai marnipi ma iya, ididah ma sada andar na pinajongjong hutano, anjaha ujung ni das rosi langit. Jadi tonggor ma, marhuatas hutoruh do malaikat ni naibata ijai. Jongjong do Jahoba ibaboni, anjahanini ma. Ahu do Jahoba, naibatani opung musi Abraham, pakon naibatani si Ishak. Ia tanoh na pinodoman mon, berehonon kudoin hubam, pakon hubani ginoparmu. Anjahados kon orbuk ni tanoh ondo magira bueni ginoparmu. Anjaha mararat maho hu hasundutan, pakon hu hapoltakan. Hu utara, pakon hu dangsina. Anjaha daputan pasu-pasu do sagala marga na itanoon, marhiteho, pakon ginoparmu. Tonggorma, say hasomananku anjaha ramotanku doho, barang hujape holau, anjaha bahenonku doho mulak hutanoon. Tonggor, seng anjay tadi kononku ho, anggo seng ope hupasaut na hubagah konbam. Dopai tarpu ho masih Jakob, humbani namodomai jadi ninima. Tongon tumang bani ianan ondo Jahoba, tapi seng huboto hinan. Jadi mabiar ma iya nini ma, na jombut tumang do ianan on, seng anjay lang rumah ni nebata do on, anjaha horbangan ni naguri atas do on. Dopai gira sogot puho masih Jakob, ibuat ma batu na pinarbatal ni ay, ipajongjong ma ay bahen tanda, anjaha iusehon maminak huatas ni. Ibahen magoran ni ianan ay Betel. Lus do goran ni huta ay nasain dokah. Marbagabagah masih Jakob ninima. Anggo iya somani anjaha iramoti na ibatado au bani dalan si dalananku. Anjaha ibere bakuruti si panganon apa hiyo si pakeon. Anjaha mardame-dame au mulak ibobahon hurumah ni bapa. Jadi Jahoba ma na ibataku bahenonku. Anjaha batu nahu pajongjong on bahen tanda, gabe rumah ni nebatama on. Anjaha haganup na bineremu hubaku, parsa puluh honon kuma in bamu tongon-tongon. Aima dasni. Bapak pakoninang sonay humasoman, sadokah hanami gabe pandita IGKPS on peongga. Sadarion peongga. Ibere sekaligus tolu ianan banami lahu marsahap bani ibadah.
Pertama iana ni si paragenda, paduahon iana ni si basa tingting, patuluhon ianan si parambilan. Dalam satu kali ibadah, 3 tempat saya tempat itu berbicara, on peongga. Tading sadanari mando, ianan ni si buan doding, lang hurohinokan. Tapi anggo ianan si buan doding on, anggo bapak si tua muri saragi, lang targatikon mambuan doding tadi. Aduh hasil lang iberi baku menggati kosi. Malah suhur, au pandita Emmanuel Sitio, anak Medan do bapak koninang, mulai tubuh domai Medan on, ihang tua. Jadi sarasot do hitai Polonia on, inang na manubuko nao boru purba si kumonrong, inang na hualope boru purba si kumonrong, roh do sidea, hanami sonari mangidangi i kantor sinode GKPS, bidang oikumene, jadi tadig mahanami sonari i pematang siantar. Terima kasih bani Tuhan, boy hita pajupa bani ibadah minggu siang sadarion, halani sadokah Markuria ihang tua, irasot Polonia au mulai dakdanak nari, on peongga marambilan GKPS Padang Bulan. Jadi malah suhur, boy hita pajupa bani ibadah minggu ta sadarion. Bapak pakoninang, mulak mahitahu bani hatani Tuhan, angguau beranggapan setiap orang pernah memiliki peristiwa penting atau paling penting dalam hidupnya. Age ise hita, ya. Nah hadiri John pakonaman dihuti bagas live streaming, setiap kita pasti punya peristiwa penting atau peristiwa paling penting dalam hidup kita yang pernah kita alami atau pernah kita lalui. Peristiwa apa itu? Peristiwa kelahiran, itu penting. Sehingga setiap tahun dirayakan lewat hari ulang tahun. Peristiwa perkawinan itu juga penting. Sehingga dipestakan mulai dari pagi jam 2 sudah marsasak calon pengantin. Sampai hampir jam 2 malam lagi baru tidur dia. Saking pentingnya jam 2 pagi sudah bangun dan jam 2 pagi besoknya lagi baru tidur. Peristiwa angkat sidi pun penting. Di Jerman angkat sidi itu adalah pesta pora bagi orang yang angkat sidi. Karena apa? Yang angkat sidi mau minta apapun sama orang tuanya dikasih pas angkat sidi itu. Tapi sayang sekali belakangan ini makin berkurang yang angkat sidi di gereja-gereja mitra kita di Jerman. Terakhir kami tanya hanya 7 orang yang angkat sidi dalam setahun atau 2 tahun. Itulah yang terjadi. Tapi itu penting juga bagi seseorang. Peristiwa apa lagi yang penting? Sembuh dari sakit. Setahun, 2 tahun, boritan, martambar, hujan, lang marna malum. Hape hidup ko si tonggohon tondong atau tonggohon pandita. Tur langsung malum. Wah, idingat mapan orang ai. Malum mau humbari naboritku. Nadop bertahun-tahun. Urasaon. Peristiwa apa lagi? Selamat dari bahaya. Ipardalanan, agak tarpodo maiyai jalan tol, o tignari mando ilanggar ma misal ni batas jalan tol ay, hapi tur tarpuho maiya, langsau tilanggar, untung ma Tuhan. Anggolang tarpuhinan au, doma hutabrak ay, laku boto naha mo liay. Selamat dari bahaya pun dianggap orang juga menjadi peristiwa penting atau paling penting dalam hidupnya. Dan kepada si Kisera, bisa jadi peristiwa pembaptisannya tadi itu adalah peristiwa penting sama dia. Walaupun nangis dia ya. Nangis ya. Gak apa-apa Bapak Kodidang. Nini hurku lang terganggu nokan hita halani tangis. Niombah tanah taridion. Lebih baguslah dia yang nangis daripada bapak mamanya yang nangis gitu ya. Wajar doai. Jadi bagi Kisera itu mungkin akan menjadi peristiwa penting dalam hidupnya. Karena dia dibaptis tanggal 30 Juli 2023. Karena sejak saat itulah ia gabe pagori ni harajao ni nebata. Sama bapak Kisera dan mama Kisera pun itu juga penting. Karena mereka mengharapkan dapat nyombah, ibarat Tuhan nyombah. Penting itu. Dan dibawa ke gereja untuk ididi, penting itu. Jadi AGI Sehita pasti punya peristiwa penting atau peristiwa paling penting dalam hidup kita. Sonaha masih Jakob. Sahalak ibagas Bibel, na ibasa hitanokan ibagasada Musa bindu 28 ayat 10 da subani ayat 22 on. Adong do peristiwa penting bani goluh ni si Jakob on. Adong do. Humbani gajang ni umur ni si Jakob on. Piga-piga kejadian ai idingat ni. Janah piga-piga kejadian ai gabe kejadian na penting bani goluh ni. Salah sada na paling penting bani pardalanan ni golu ni si Jakob na ongga yalami ni Aima na ibasa hitanokan teks ni ambilan ay bapak koninang. Sanggah borhat ia
hun Berseba, hutani opung ni humbani mamani, atap hutani tulangni, botoni mamani ipadang aranai, itongah dalan pajupah ia pakon naibata. Agipi marhite nipi, tapi itu menjadi peristiwa yang sangat penting bani goluh ni si Jakob halaniaha, pajupah ia pakon naibata, ibagas nipi. Jadi masih ia boy pajupah pakon naibata. Dokan do mais ibasa hita balos ni ay mahalani mar nipi do iya. Masih ia boy mar nipi. Dokan do may ibasa hita halani modom iya. Masih ia boy modom. Nokan do may ibasa hita halani do magolap ari marsaran maya. Sehingga kesimpulan ni hubuat anjaha wambilan kon bata bani panorangon. Masih sasahalak boy pajupah pakon naibata ay mahalani marsaran ya. Masuk akal ya, Pak Pinang? Kenapa Yakub berjumpa dengan Tuhan? Karena dia bermimpi. Kenapa dia bermimpi? Karena dia tidur. Kenapa dia tidur? Karena dia beristirahat. Sehingga kenapa Yakub berjumpa dengan Tuhan? Karena dia beristirahat. Ipasoh kegiatan nih. Atap kegiatan ahap ya? Lahu marsaran. Anjaha panorang marsaran aima ipake Tuhan pajupakon diri ni Tuhan hubani. Hebat ya? Jadi jangan cari Tuhan dalam kesibukan kita. Makin sibuk kita makin gak jumpa sama Tuhan. Selesaikan dulu semua kesibukan kita itu. Atau kalaupun belum selesai tinggalkan. Dopko siai marsaran ma. Dopko siai pajupah hita pakon Tuhan. Ini pun kan kita karena marsarannya kita ini, dari kegiatan kita. Entah jam berapa tadi kita berangkat dari rumah, marmasak hinan, lape salose, holi mahu lanjutkon ini inang. Minum kopi hinan, lape boys, holi mahu lanjutkon, hape dop kosiro iya, bahat masemut, ayo kan, ikopi ni ay. Tapi ditinggalkan itu. Gak dilanjutkannya itu, karena apa? Datang ke gereja ini, beristirahat dia dari pekerjaan sehari-harinya, untuk berjumpa dengan Tuhannya. Martonggo pun gitu, Bapak Koninang. Tuhan Yesus mengajari kita pasal martonggo ibagas Matius bindu onom, anggo martonggo ham. Masuk mahu bagas kamarmu, tutup malaba. Dupko siya martonggo mahu bani naibatamu, bani iyanan nalungun. Jadi yang lagi beraktivitas sekian kita, tinggalkan itu, cari tempat untuk beristirahat, berjumpa dengan Tuhan. Jadi jangan lojai dirita, Bapak Koninang, karena Tuhan pun beristirahatnya, Yesus pun beristirahatnya. Bani ari sabat, naibata, marsaran, manop patanohon. Tuhan Yesus pun beristirahat, tidak 24 jam dia marambilani mengajari pakon pamalum kon halak. Beristirahatnya Tuhan. Apalagi kita, jol mana galekon. Jadi sewaktu kita beristirahat, saat itulah kita pakai untuk berjumpa dengan Tuhan kita. Jadi jangan langsung dopkosi bahasa hita teksnya 9 tahun, oh maningon marnipi doa ase boy pajupa pakon Tuhan. Lang. Anggo bakku nipi ay pitah bunga tidur do. Dan tidak terlalu percaya aku sama mimpi. Karena apa? Pernah aku mimpi pacaran sama Agnes Monica. Sekarang purba singgu mondrong istriku, gitu kan? Manalah percaya aku sama mimpi itu. Tapi bani pada nabasaya, sanggah lape dong pulpen, lape dong surat, lape dong internet. Sonaha carani halak, manangar na ibata marsahab bani, salah sana marite nipi. Tapi sonari lang maningon sonai be. Melainkan bagaimana cara kita berjumpa dengan Tuhan, beristirahatlah. Dan pakailah waktu itu untuk berjumpa dengan Tuhan. GKPS, memberi panorang bata untuk 2 kali istirahat 1 hari, membasah hatani Tuhan. Bapak Inang, anggo punya susukara, Senin sampai Sabtu, itu ada 3 ayat yang harus kita baca. Ayat harian, ayat sogot, pakon ayat bodari. Jadi ayat sogot, sebelum kita beraktivitas, istirahat untuk baca firman Tuhan di susukara itu dan doding haleluya. Bodari, malam, sebelum kita modom, istirahat, baca firman Tuhan yang tertulis di susukara itu dan 1 doding haleluya. Ibere do panorang bata pagorin GKPS on, beristirahat 2 kali sehari untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi pakai hitama panorangai. Halaniai Bapak Inang pakon hasoman, 2 pahara.
Naibuan hita mulak humbani teks ni ambilan minggu sonai huma ibadah minggu ta sadarion. Na parlobe iulaki hanami usia salinari. Beristirahatlah dari semua pekerjaan dan kesibukan kita. Tujuannya untuk berjumpa dengan Tuhan kita, untuk mendengar Tuhan kita bicara, atau untuk berbicara kita dengan Tuhan kita lewat doa. Napa duahon? Perjalanan hidup kita tidak berarti jika tidak kita lalui bersama Tuhan. Biasa-biasa sajanya perjalanan Jakob dari Berseba ke Padang Aran. Biasa. Orang jalan bermalam-malam, jalan kaki di perjanjian lama itu biasa. Tapi akan jadi luar biasa kalau mereka berjumpa sama Tuhan di perjalanan itu. Akan biasa perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Tapi menjadi luar biasa karena 40 tahun perjalanan ini. Laut terbelah menjadi dua, mereka bisa lewat di tengah-tengah. Burung puyuh dijatuhkan Tuhan sehingga mereka bisa makan. Mana dijatuhkan Tuhan sehingga mereka tidak kelaparan. Dari tebing dihatukon si Musa tukoni keluar bah sehingga mereka tidak orahan. Perjalanan itu menjadi luar biasa karena Tuhan bersama dengan mereka. Jadi bain hitam pardalanan di goluh tahoma. Gabe berarti, gabe penting. Menjadi berharga. Halanyaha. Iotang hita Tuhan riap mardalan pakon hita. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma Tuhan, bani hatamu nadop ijalo hanami, napasingat kon hanami ase, bere hanami mapanorang marsaran. Bani guluh nami, sedo laho modom tumang, sedo laho hundul-hundul tumang, tapi panorang marsaran onay mapanorang na bere hamban nami lau pajupah pakon ham. Marite mambasa hatamu, martonggo hubamu, mandoding-doding pujian, na penting panorang marsaran oni pakai hanami untuk marsaor pakon ham. Sonai homa Tuhan, pasingat kon hama tong-tong hanami. Ase ibagas pardalanan ni guluh nami, iotang hanami doham tong-tong. Ria pakon hanami, na makasomani pakon manramoti hanami. Ase ang goham hasomanami, isi maimbang nami. Si bolis pe pastilang margogo. Manlajo hanami ang goham do hasomanami sadokah pardalanan ni guluh nami. Urupi hama hanami Tuhan, maka guluh kon hatamuon, nadop izalo hanami, bani ibadah minggu nami sadarion. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Paimay patupu hita galangata, tangar hita malobe hatani nebata, nagabe onjolan bata laho manggalang. Ay manatar surat bani pesalmen bindu 50 ayat 10 opat. Galangkon ma bagal niuhurmu bani naibata, anjaha galari ma bagabagahmu bani si timbulan in. Sonari ondoskon hitama galangata.
Riap mahita jongjong. Martongko mahita mangondoskon galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak janana unja huban nami. Terima kasih mahatahono nami hubamu. Halani tongtong do ipasu-pasu ham goluh nami. Doma ihasomani ham hanami, janah ipasu-pasu ham horjanami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur. Roh dohanami mangondoskon buah ni horja, nado pinasu pasumuin, gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pe say jalo ham magalangan nami on, bahen hasangapo ni guranmu, jana mambahen lambin marhataridahan harajaonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amin. Huondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Huondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Ia dopasa ngapon Bapa nami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajonmu, say saut maharosu ni uhurmu inagori tongahon songon na inagori atas. Bere hamaban nami sadarion haguluhan ariari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa niya soma namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubay hamhu parlajuan, paluah hama hanami humbani pangago. Laho mahanima podai hanima masagala bangsa asegabe susian kusidia. Anja hadidi hanima masidia hubagas goran ni Bapa, anak apa tondui napasing. Ajari hanima masidia makorjahon sagala nadop hutitahkon benima. Tonggorma, saina hasomanan kudu hanima ganupari, rosi roh ujung ni dunia on. Jalo hamma pasu-pasu, humbani Tuhan naibatatta. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibata mabohini hubamu. Janah maidop mauhurni mangidaham. Idopakkon Tuhan naibata mabohini hubamu. Janah ipasorap madameini bani tonduimu. Amin. Selamat hari Minggu mau batagan upan, horas. Apa